Ini masih kami mau bikin video review jajan-jajanan di hotel yang harganya teh mulai dari 12 ribuan aja. Alasnya bener gitu, di hotel ada makanan mulai dari 12 ribuan aja. Jika orang review bener atau ente atunya. Lokasinya teh ada di dalam hotel Skyline Jatinangor, tak ada di lantai UG. Cenah ngaranna teh Sky Cafe, cik urang buktikeun bener atau ente samurah naon atunya. Pas nyampe teh euleuh sesi suasananya teh menikuatkeun kangeunaheun kieu adem terus lega. Berikut mereka juga punya student area gratis terus 24 jam, bisa dipakai meeting, bisa dipakai ngerjakeun tugas. Berikut ada infocusnya juga. Soal kadaharanna mah tong ditanyakeun barudak bervariasi, harga nate bener mulai dari 12 ribuan aja. Yang pertama, ini sih kami cobain dulu spaghetti na barang dibawakeun teh wah bener-bener ngeuna pisan barudak karena dimasakna oge ku chef langsung dari hotel. Apalagi si pizzanya mah wow sabadag ieu hargana murah. Berikut bisa buat sharing ieu mah 50 ribu oge henteu. Kalau mau aneka steak dan perdagingan duniawi juga di sini ada barudak. Sia daging nate bener-bener fresh, bener-bener ngeunah. Pokoknya mah top mantap is the best 8/10 ieu mah. Kalau jiwa-jiwanya leta sudah kayak si kami kieu mah tinggal pesen aja si sop iga pakai sambal terus disangguan barang dibawakeun teh wah si igana bener-bener hibur terus sangguna teh pulan pisan. Gelia cenah jawadeuh kan. Ieu teh mendingan pisan. Para pecinta manis jangan bersedih hati, di dia oge diserta beragam pisan barudak tembikeun kanaon teh coklat apa oge aya. Wow bener-bener legit pisan si coklat nate. Seriusan barudak ieu video kudu bener-bener wajib di save terus didatangan karena si tempat teh bener-bener enakeun, makananna murah terus makananna ngeunah. Wah pokoknya bener-bener top mantap is the best karena teh Skyline Jatinangor. Urusan dekoronya juga nikuatin ka banyak pisan barudak, ti mimiti mojito, Thai tea, lemon tea, green tea, nebelka kopi, ente wah segala macem segala aya barudak pokoknya mah neangan naon wae aja di dia mah. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyebor tikorosi kami dengan baik. Sok atuh jadi datengin. Nama tempatnya teh Sky Cafe yang lokasinya ada di dalam hotel Skyline Jatinangor Bandung.